Murabbiy komandasining 20 Murabbiy komandasining 20-chi nomerdagi o'yinchisi Yerg'aliyev Yesis 7-1 Murabbiy. Gol hisoblarini Murabbiy komandasining 99 nomerdagi o'yinchisi Martin 3-chi
Муралия командасы 93 номер гол создал Умар. Hadi düz, tatlama. Aldın lan. Ay biraz. Ortancı. Kim? Не отвлекай, а что отвлекаешь? Не отвлекай, а что Вот, а что это?
Басташ Ерланға. Ерланға басташ. Ikkinchi taym аяқталуына 1 minut qoldi.